Hello guys, kita in tu gaya ka video hin vet nuwa hin support pe je un kita tho kon se ten tu na ka hin se ding hi le Google ka ta GPay ti ki honam na Google Pay ti ki hongam ti ka hin se ding ten la ti a first point ko ta point ni ka hin se ding ni a chu khat chu Google Pay ti ki honam hin a second a chu le Google passport na UPI pin he iti ki khialam alo iti na hai mel chu iti na bol dham na ti kin se de comment a chun tamta question hin dong win iti bol dham chi iti bol dham na ti ho chu min he a phat he ge jab ji in na dam te la kyong ka ki gel nga in iti bol dham te chu practice nga in tên practice rồi tên năng ho dinga ka hin sim di ji chun them khat nanga ha no de ni tam ta ang ka ti po ni thum ka chuna ka hin bol de tên le la ya hi khat ka se num chu zan ha chun ka camera stand no na abongin chi hin camera stand no abongin chi la ya mu abonga tan jeng jong le iti ka bola camera he kahin tun do kahin sim hin na che nehin se ji ochun Google Pay iti ki honam iten le ping I hai mel chu iti ki I khadam ki renew dam ai lo le ki change dam ti chu kahin se den hi je chun ka channel subscribe ka channel he subscribe lo nehi le subscribe man du ka ti he tam thein like nehin bol de win kahin tim we okay ipat masang comment chu hila bonga hin ne so ke win hi jeng yong la kahin sei kin hin so tu ai ga sei de hi Google Pay iti ki hongam ti first step ma chun first point a chu sei du hin la screenshot kahin koi de hin cha innovate de he ten thil khat ka sei nom chu Google Pay phona hu mang hi win na phona den hu na man lo du he ti chu hello na update diu ti a lo chana man diu he dam te le thil tu a hi thil tam ta hung do he na je chun tam a save wal lo ji a chun ti chun update ai lo le atha an download do ngai we okay tu a chu iti bol de ham ti kan sei den Google Pay apps na chahe ilut diu ilut jo ten la ne account chu itin hon dham te lama sa pe na he na number Indian number plus 91 kiti hen number na me ding na number na me ne jo ten le OTP khat hung de na OTP he che de hen ten cha hen na email hong kin na email hoi hin man dham na email to connect ngai ji chun email hoi hin man dham na email na kisu ding hello na email sa na email chuna type na click nga continue na bol he na cha email hi I khat jo tin le accept continue ki te hen cha hin verify your number te jo ana number na su verification checking OTP na OTP hu lu de na phone cha ten chai khat ka hin sei nom chu hi le na account chu na hon GPay na hon ding pa chu number ta link hi nga ya verified a che de hin chom hat nga ngau ten loading hin tu ni chu asai ipi le anga ya hin na che ibon na ke keu se lo nang hon on het nga yin hello yong ma hin cho dinga chu hin okay phone verified complete hi tan ti zo ten le ipi bol du ham ti le adding na iti account na add dham ti chu hin account ena chu na chung pe na account ena chu na click ting ten cha he tam ta list mai hoi bank na nei ham na bank account state bank hin pi hin ke hin state bank ka ne state bank ka me de hin ten cha he state bank ana me zo ten le
khát cha hết đi sim ni nằm na hele sim ni hung do đi tel number hoi number cho na bank account to link ham na cho hết ngay cha na bank account to link number cho na me ding na me chai teng le continue na me teng cha he na phone number cho kha verification check ki den verified ball de hin adi ham di lo ham bank to link lo ham na ti ama hon na check jiu hin cha chom khat loading na lai de chong ga nga kit ngai we okay finding bank account in chizoten le ipi dham til ne state bank of india hello na account chu ten gmail na pi chun cha hin na gmail pi chu sbi in sbi langa kai lu den na chizoten ipi na bol dham start na me deu start na me ten thil khat cha he che important है ना screenshot bol on le kilang lo he chun ti a he camera kala tho a kahin sim है चाहे मी खना ही 4 digit होंगी ना last digit 4 हेलो 6 4 हेलो 6 10 बो होंगी चाहे के 6 digit होंगे 6 digit ही पी हम तिले enter card details ना card ना ATM card चु last number कितियंग ले चाहे 444448 16 digit number खत में ते 16 digit number आहु last number group hu type din kon khana hi li bo ngin kya hi group ma chu last digit na me de group okay ga melton okay chizoten le hin month and year kitikena he anuya chun chile anuya chun debit ATM card last 6 digit nuya chu ipimam tilate slash pin aman ke pin ten la year ke pin na chu na type de okay na type jo ten pin bol ham tile create app UPI pin kite na UPI pin hi ipin ki create ham tile nang dei na ki create thei hai create pin kite hin cha hin cheding cha gather information of UPI tin cha hai na phone cha khap veina OTP che kit de 6 digit OTP che din che OTP chu na phone amala direct automatic hong do de hin hello le na phone hello I khana hi le na ki type thod hai na okay chizo ten la ip pin na dei ham chong jo 6 digit ma hin pin na ki koi nom na dei pen example 1 2 3 4 5 6 7 6 channel 6 digit hin na hello 006 hello la 1 2 3 8 9 10 ti na number dei pen na ki koi the cha cho nang thu cha hi ni vei mi nga yin confirm na dinga cho 6 digit passport chima ma cho amasa na mi ma cho na mi ekit de na confirm na dinga cho tele joten correct symbol hona me ding add bank account adding bank account kite hin cha loading chom kha chi kit den naga nga hat diu iten joten chon ep ham tele bank account added you are set to make a payment ti ta jo success ta na to acho recharge na bol da TV recharge na bol ha na phone data recharge na bol ha mi balance na thun pi nom ha alo sum na thot nom ham nang thu itai na cha ti chu hin GPay ki hondan to a he anin a hi if you forget your passport na password chun hai milale na pin chun na UPI pin chun hai milale EP bol ham
ti le chỉ bằng cho ama sắp na chỉ cái điều hin chỉ mama cho GPay apps na cho na click trái tên là chung pe na namin ai lo na profile na ninga hu na mi diu na mi trái tên là pin ball de ham tele state bank na bank min chu na type de na na bank a chu na type ding na bank account a chu na type de na click de katina na click trái tên là hung loading internet space ding na hung loading de han hung loading jo tên là state bank ma cho khap ve na click trái tên là trái thil tam tao ma hin forget passport and display org code kite hin trái ip mi dham ti le forgot UPI pin na che imi adiu forgot UPI pin question mark ki pen chai mi adiu chai ip ti kin ham tele ne cha hin na passport na hai je a chu na pin code na hai je a chu na UPI pin code na hai je a chu na reset tabang hello le na ki set pat din na dei pen na ki khoi ki thei ha cha hi ATM card na 16 digit ma cho 6 digit hi na sut kit de alas na 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 sut chai ten zo a ki ho GPay ki hon banga chu kain se banga kain chi ja hi mi adha ka ti banga chu imi adeu number chu imi adeu number chu imi chai te noya month and year ki tikin hen month and year a hi mi ki deu he izat man izat ham itele year izat chen ham na chuna me chaten le next gathering information from UPI ti chahe na number a chu OTP che de OTP chu automatic nga he la ya hina hung do ki na hung do chaiten le ipin bol tham til le correct right simple hona me ding na me chaiten cha hina dei pen na ki khoi the na hai mil chu cha hin na ki sim phat le na pin code is an deyam na dei chune ke sut the 1 2 3 3 4 5 6 hello 9 8 7 6 5 4 ti an hemi the na me jai ten len confirm ninga kha ve na me kit de na confirm jo ten le correct na me ding resetting UPI pin kit e hin chai che complete tai tiwa chune na hai mil chu na ki reset ni tai na ti chu he chile chi zat bo che a ha poi I bol thei teng la na iten le ka hin se nom che le video ka hin bol ho hi nang ho ding a phat chum na a hi a le adang yong ka te midang yong het sa in na aling hin la in lang nin sirpe devin ka hin thu me tele ibdam tele ke ong phat kanei lo phat hlom cha ka a he chi video ka hin cmg hin